U okviru projekta Razvoj inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus, koji je podržan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Dečijem vrtiću Pahuljice održan je seminar za nastavnike i vaspitače na temu asertivne veštine u radu sa roditeljima i učenicima sa posebnim potrebama. O radu ovog udruženja rekla nam je nešto više autor i realizator projekta, profesor razredne nastave Tijana Milosavljević. Organizovali smo dve akcije, razvoj inkluzivnog obrazovanja 2015. godine i Hajde da tražimo vrline 2016. godine. Organizovali smo u okviru tih akcija više seminara za nastavnike, roditelje, stručne saradnike i učitelje. Oformili smo tim za inkluzivno obrazovanje, zatim osnovali smo infocentar. Prva aktivnost je 4 sastanka lokalnog tima inkluzivnog obrazovanja na kome nastavnici, to jest članovi tima, razmenjuju informacije u cilju poboljšanja inkluzivnog obrazovanja. Druga aktivnost je organizovanje seminara za nastavnike, roditelje, stručne saradnike i vaspitače. Treća aktivnost je uvođenje pedagoškog asistenta u sve 4 škole naše opštine. Pedagoški asistent je počeo sa radom 13. februara 2017. godine. Potpisali smo protokol o saradnji sa svim školama naše opštine i sa lokalnom samoupravom. Dosta deca ima potrebu za pedagoškim asistentom. Malo je jedan pedagoški asistent na sve 4 škole, pa smo zato zaposlili, da kažem, jednog volontera koji će takođe obavljati funkciju pedagoškog asistenta. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem timu, pošto smo onako dosta toga postigli za ove 3 godine ovog programa razvoja inkluzivnog obrazovanja, timu autora, to je Ana Radmanović, zatim Slađana Drinić, Senka Vukajlović i Milica Dobrodolac. Takođe želim da se zahvalim i direktorima svih škola naše opštine, kao i predsjedniku lokalne samouprave. Ono što bih htjela još da napomenem, to je da kroz ove 3 godine razvoja inkluzivnog obrazovanja sprovodimo akciono istraživanje koje će uskoro biti privedeno kraju. I tada ćemo znati tačno koliko je naše udruženje doprinelo razvoju tog inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus. Koliko smo uspeli da edukujemo i informišemo roditelje, koliko smo uspeli da edukujemo i informišemo nastavnike, kao i koliko smo uspeli da postignemo tu međuinstitucionalnu saradnju. Da li su sve vaše aktivnosti bile ovako dobro posjećene kao danas? Jeste. Svaki seminar za nastavnike i za vaspitače je bio posjećen u najvećem broju. Takođe, anketni listići govore o tome da je njima neophodno dalje i kontinuirano usavršavanje što se tiče tog inkluzivnog obrazovanja, a pogotovo asertivne komunikacije. Kroz intenzivan radioničarski rad, nastavnici i vaspitači su ovom prilikom radili na unapređenju asertivnosti kao veštini koja će im u daljem radu omogućiti preciznije iznošenje mišljenja i stavova u radu sa roditeljima i učenicima. Zahvaljujući osnaženom samopouzdanju izražavaće misli, osjećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način uz uvažavanje prava drugih, ali i poštovanje tuđih i sopstvenih obaveza, rekla nam je jedan od predavača, psiholog Ana Radmanović. Cilj je uklopiti asertivni način komunikacije u razvoj socijalnih veština dece sa posebnim potrebama, zato što neke istraživanja pokazuju da je to upravo oblast gde je najviše deprivirana. Do sada su vaspitači i nastavnici naučili kako se pravi IOP i kako se radi individualizacija nastave, a sada je red da se bavimo i tom oblašću socijalne veštine, jer inkluzija obuhvata i razvijanje socijalnih kompetencija dece sa posebnim potrebama. Seminar je realizovao Centar za razvoj obrazovanja i kulture Brus. Od strane autora i učesnika seminara predstavljeni su primjeri dobre prakse u inkluzivnom obrazovanju koji se baziraju na intuitivnim i kreativnim iskustvima koja su često neprepričljiva i neuhvatljiva, ali autentična i u konkretnoj situaciji delotvorna.